کێشە و زەحمەتی بوونە پارا وڵاتیان divê demê de. Bilindbûna nirxê derman û nepeydabuuna hin cûreyên din li dermanxaneyan astangiyeke din e li pêşberî xelkê radiweste. Nexweşên ku nexweşiya wan demdar be gelek zehmetiyan dibînin. Taybet ku niha nirxê hin cûreyên dermanan 10 qat û ta bi 20 qat jî zêde bûye. نخوشيامة عمليات دي القلب مفتوح صدر مفتوح جبري 15 صالة ودرمان على طول أزدستينم درمان هبو بس في وقت هان حاليا ولو درمان كيم دبي لأنه الشامي رأس الناية والفيدجي حر صيدليكي يجي درمان بسعر دفروشي بشتام عملي كريه أو بود صاد معالجة أخذكم جمر صفيحة وبرغدانينه إيه أنا زعتم حرب هذا فيراتي تزد ما كارم بكرم أزهرم حسكي مزد ما كارم بكرم أزهرم أنا صد حزار ذكي کریزا درمان جمع پیدا بویه از جبو دایکا خواه جورهکی درمان دیگرم لهمی درمان خانه قامش و گریا من ندید لی من لاوندک فروشتنا درمانان پیدا کر نرخوی 1100 لیره سوریه گوتا من ب 6200 لیره سوری دفروشم واتا 10 قات بها بویه ام دخوازن آلین پیوندیدار چافدیریا درمان خانه بکن شغله يعني بدنا حدا يراقب Ji alî xwe ve dermansaz sedemên bilindbûna nirxê dermanan bi krîza aborî û bilindbûna dolar li hemberî lêreya Sûrî ve girê didin û girtina rê li hemberî gihaştina dermanên pêwîst ji navxweya Sûriyê bo herêmên Rojhilat û Bakurê Sûriyê. درمان أوخا بلند بيا ما جوج بر إنه دولار بلند بيا معامل أنا كهيفية بلند بينا درمان بشكلك إنه بيجن تشتي ذكرن كمادة أولية بسعرها دولار وفروتنا وينيزيكي هبه ومربحي واجي حافظ به من لجي قازن دكن إنه بوارتنا يعني بلند بين زيدي طاقة واي أفجي حقي واي وأفجي حقي واي كحل كرنا درمانا يعني دوی ریبه به یعنی وقت آنها که مکه مستودع کی ما در پریخو ما حولان دیا شرکه را و در ماجی قسمك هيا لسر ریم هیوی ری نوه به حتی ری اختار ریبه به نی وجوه مشکلی حل دبه. جبری 2011 سوریه خودانشیست و نه کمپانیین درست کرنا درمانان بو و جسادی نوتو سه پیوستین بازار خوجهی پیکت آنین. هروها در فروتنا درمان بو 54 ولاتین بیانی و عربی دکر و سر آستا ولاتین عربی دویم بو. لینها و جبر سزاین آبوری ان کل سر هاتن سپاندن کریزا درمان لی انجام دایه. ویگه جی سوریه نچار کرکو برژه 5 جسادی نرخی درمان بلند بکه. لیجبر تولیهویا هایی دهقات جو سازیده تر نرخی درمان زیده بویه. جاندار شرنخی کردستان تیوی قامشلو